Dumelang baeso, dumelang. Ke kamva kate. Skane ke tshepisitse hore ke tla etsa di-video. Kajeno ke batla re tlo etsa hyperbola. Ke engwe e etswang ke graph engwe e etswang grade 11. Okay, ha re shebe hyperbola rona jwang. Hyperbola re fuwa ka equation e tshwanang le ena, e leng y equals to a over x minus p plus q. Ha bona. So re bona le orientation ya rona. So tlamehile re tsebe fela hore if a yani e le greater than mang, e le greater than 0, meaning if ile positive numbers, the graph re tlo thola ka kae, ka upper right le ka lower left. Ka mantswe mara ka nna ga re maybe re tla ka first quadrant ya di asymptotes le third quadrant ya di asymptotes. And then if a is less than 0, meaning highly negative, and about negative 1, negative 2, jwalo mo. Graph ya rona lo ifumana kae? Ka upper left ka nqeng. Ka second quadrant ya di asymptote le ka fourth quadrant ya di asymptote, which is our lower right. Abon. So re thola jwalo, so tlamehile di be pedi ntho tsa rona for hyperbola. So ha re bua tabeng ya shape, ba reng the greater the value of a, ignoring the sign, the further the graph is stretched away from the asymptote. Meaning ha e ya rona e tsamaentse nyoloha mo, ha ntse ba 1, 2 and 3. Now our graph ntse e balea eng, ntse e ya e balea di asymptote, ha ntse nyoloha jwalo. Mona re tla re ke kae, ke 1, mona re tla re ke 2, mona ke 3. Ha re sheba distance ena e tloa mona ne tla ngo graph limo ntse jwa ntse ya e nyoloha e ba holenyana le di asymptote mona na graph ena etsang ya di balea. Ke ha ho etsalang, ke ha value ya a e etsang e nyoloha. Okay, and then be re bua ka eng hape hona mo ho hyperbola mo engwe re tlamehang re tsebe ke eng, ke di asymptotes. Ke di asymptotes ka mantswe a mang, di asymptotes tsa rona ke mo graph ya rona mo e sa etseng man, mo e sa fitling teng, mo e sa touching. Ska ka mona na, meaning ena na e tla ba our vertical asymptote, ena e tlo ba eng, e tlo ba the horizontal asymptote. Now the vertical asymptote moves along with the horizontal shift. The equation of the vertical asymptote it over x equals to positive p. So re fumane jwang yona e re be positive p. Ha o tla formuleng ya rona ina ya hyperbola, re ntho e tshwana le x minus p is equal to 0. So ga transpose ntho ena e tlo ba x equals to p. So ke yona our vertical asymptote re fumana jwalo mo. So ke ka mona re bona le jwang e le positive ne. So be re bona le the horizontal asymptote. The horizontal asymptote moves along with the vertical shift. The equation of the horizontal asymptote is y equals to q. E re nka ile jwalo go tloa kae, re nka ile jwalo go tloa formuleng ya rona ile nyane. So the equation of the horizontal asymptote mo e tlo ba y is equal to q. We fumana jwalo fela. So ena e tlo ba horizontal asymptote HA. Good. And then be bana le ngapi, be bana le the axis of symmetry. Awana symmetry ke eng, ke mirror, tlamehile re thole mirror ne. So axis of symmetry re na le tse pedi. The hyperbola has two axes of symmetry. They both pass through the point P and Q where the asymptote cross. One has a gradient of 1 and the other has a gradient of -1. So re mo ka mantswe a mang re tabe re na le the axis of symmetry di pedi ke a straight line
le again tse le straight line ke di axis of symmetry di le pedi, and the gradient ya tsona e dula e le 1. So ya mona e tlo ba eng, e tlo ba positive 1, ya mona e tlo ba eng, negative 1. ntho re tla bang tseba kore these what to call the straight lines tse ithutse ho tsalang ka tsona di dula di feta kae at the intersection ya eng ya di asymptote tsa rona, ka mantswe e dula e feta kae, e dula e feta mona. So hore re fumane equation ya straight line se le straight line se ra tsa straight line, the requirements tsa straight line again for a straight line ra tseba hore equation ya straight line re thola ka y equals to mx plus c. So hona jwanong se re tseba gradient ya rona e ka nna ba itse ha ile positive gradient re tlo kenya kae mo, re tlo kenya 1. So ya ina e tlo ba eng, ya positive gradient e tlo ba y is equals to 1x plus c. Abon, so ina ya ka mona the one with the negative gradient se re tsa gradient ya bona negative, ka mantswe e tlo ba y equals to negative 1x plus c. Abon, so wa tseba hore tlamehile re fumane eng, tlamehile re fumane our what to call our c. So se re tlo ifumana jwang, se re ifumana ka o substitute the point of intersection ya di asymptotes mo di asymptote di kopanang teng. So it means mona re tlo substitute q, mona be re kenya negative 1 into p plus mang plus c. Mona ka nqena ha bitse re batle the axis of symmetry with the positive gradient, mo re bonang man, mo re bonang y, re lo kenya eng q, 1 ke kae ke 1. Ayer e dula le jwalo, gradient mona e dula le positive 1 ka man dula le negative 1. Mona re kenya kae, re kenya p, re plus c, be re batla eng, be re batla c. So ka example e tla latela ke tla bontsha hore ntho tsenana re di sebetsa jwang. Okay, good. Ba reng mo their equations can be obtained by using the gradients 1 and negative 1 together with the point positive p and positive q. Ke yona ntho ke e hlalositseng mo. So ha re shebe re nkae re za mo bona ho thukeng example ya rona e tla ba jwang. So example 1. Okay, so example 1 fuwe f at x equals to negative 3 over x minus 3 plus 1. Baba sketch the graph of f. Okay, so ya pele re ke solution. So solutioning ya rona re tlo etsa jwang. Okay, engwe re tsebang kore for a ya rona e jwang man, a ya rona e less than 0. Ke yona ntho re tsebang. So ra tseba hore if re na le di asymptote tsa rona di le mane re itse if a ile less than 0 ile negative, re thola ka kae ka o second quadrant ya eng ya di asymptotes le fourth quadrant ya eng ya di asymptote. So sentse re tseba hore okay graph ya rona tlamehile tsamaya ka kae, tlamehile tsamaya ka mo, e phethe tsamaya ka kae, e phethe tsamaya ka man, ha bana ntho. So ke yona ntho re tsebang. So mara ha re sketcha graph ya rona re tlo sebedisa the intercept method. Ba bona re tlo batla eng, the intercept method. Tungwe tlamehile re tsebe ho the intercept method, re tlo qala ka batla eng the y-intercept. Re batle the y-intercept. With the y-intercept ra tseba hore x le kana le kae, ile kana le 0. X ile kana le 0. So mo re bonang x formuleng e ya rona inana re tlo kenya kae, re lo kenya 0. So e tlo ba y is equal to negative 3 over 0 minus 3 plus 1. So re fumana eng a re tloa mo ka mantswe a ntho e tlo ba y is equal to negative 3 over negative 3 plus 1. So ntho e tlo ba eng, ntho e tshwana ile
1 plus 1. 1 plus 1 ke bokae? Ke 2. So ka mantswe a mang y-intercept ya rona ha ke re itse x man ke 0. Ka mantswe a mang di-coordinates tsa y-intercept ya rona ke 0 is to mang? 0 is to 2. Re phete hape, re batle eng? Re batle the x-intercept. Ka the x-intercept mona ke mo re reng y lekana le kae? Y lekana le 0. So formuleng ena ya rona ena mo re bonang eng? Y re substitute kae? Re substitute ka 0. So mona re tlo reng? Re tlo re 0 is equal to negative 3 over x minus 3 plus 1. Beketsang ke transpose ntwena ke itlisa ka mona. E tlo ba kae? E tlo ba negative 1 is equal to negative 3 over x minus 3. Bon. So ha ke fitla mona na re tsang cross multiply. So tlo bana negative 1 into x minus 3 is equal to negative 3. Equal to negative 3. And then berering negative x plus 3 e tlo lekana le negative 3. So transpose 3 na ke tlise ka mona be negative x equals to negative 3 minus 3 re minus x is equal to mona go tlo fumana negative 6. So ha o fumana negative 6 re divide both sides ka bokae? Negative 1. X e tlo lekana le bokae? Le positive 6. So ka one money ne re tsholo gore y ke bokae? Ke 0. So di coordinates tsa rona e tlo ba 6 is to 0. 6 is to 0. Okay. And then hape re tlameha re tsebe mo di asymptote tsa rona di tsamayang teng. A bona. So for the asymptotes re tseba eng? Ra tseba gore inana ke p and then ke q. Q re nka ntse le jwang? Ntse le jwalo fela. So for the asymptotes ra tseba gore y tlo lekana le bokae? Y tlo lekana le 1 le jwang ho di asymptote. This is our horizontal asymptote. And then mane re tse x minus 3 re equate to 0 be re transpose. So mona re tlo re x minus 3 e lekana le 0 ga x ha re transpose ntwena le kana le bokae? Le 3. Ene e tlo ba eng? Our vertical asymptote. So re etsa jwang ha re tloa mo? Re ya kae? Re tlo tlameha hore re etseng? Re tlo tlameha hore re plote graph ya rona. So batho ba tlo tlameha hore ba sebedise eng? Ba sebedise ruler. So ka motsotso o nana ha ka e tshwara ho nna ruler ya ka. So ke tla sebedisa a freehand. So ka a freehand ka mantswe a mang di coordinates tsa tse bohlokwa ke bokae? Ke 0 le 2 le 6 le bokae? Le 1 le 3. So ka mantswe a mang ke tlo draw ya a Cartesian plane ya ka mokgwa o. Bona ba tla o fa eng? Ba tla o fa a graph sheet ka personal graph sheet. O tla tlameha go sebedisa eng? O sebedise a ruler. Be re 1 2 3 4 5 ke itse ka mo 6 ke re 7 ke re 1 2 3 4 5 6 7 ke phete 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4, 5, 6, 7. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Ke negative y ka mona ke negative x. Ke positive y ka mona ke positive x. Ke re 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha ke fitla ke qala ka eng? Ke tla qala ka di asymptotes. Ka di asymptotes tsa rona. So the horizontal asymptote ke bokae? Ke 1. E tsamaya 1. So e tla be tsamaya mona. Wona tla sebedisa eng? Tla sebedisa ruler hore line ya be jwang? E be straight. E tsamaya mona. Ke yona asymptote ya rona. And then e be tsamaya kae? Ho x equal to 3. So ke tla be tsamaya kae? Tla be tsamaya mona. Re tsamaisa mona. Re tsamaisa mona. Jwanong ha re shebeng he hore di-coordinates tsa rona tsa bohlokwa ke tse feng. Re na le y intercept. Y intercept ya rona ke 0 le 2. Ka mantswe a mang graph ya rona e tlo feta kae? Mo ho 0 le 2. Re ete ka kae? Ka di x intercept e tlo feta kae? Ho 6 le 0. 6 le 0 ke hona mona. E tlo feta hona mona. Ra bona. So re itse tlameha be ka mo upper left le lower right, which is the second quadrant ya di asymptote le fourth quadrant ya di asymptote. So ka mantswe a mang graph ya hao ha se re etsa ka freehand tlamehile tsamaye so. Tla tsamaisa mona na e be ya kae? E be ya kwana. O tsamaisa mona na ya kae? E ya kwana. Ka nqena na di asymptote ke tsena. Re sheba kae? Ho di asymptote. Ha re shebe ho di quadrant tsena na tsa Cartesian plane. Re sheba kae? Ho di asymptote. Asymptote tsa rona ke tsena. So e tla be tsamaya kae? E tla be tsamaya so. E tsamaya mona na. E phethe e kae? E phethe fetellman tu. E kwa. Sorry for x ena. Ka bantse ke ngotse kae? Ka bantse ke ngotse mona. And then e tla tswella jwalo. Mara mola o this line ya tla mo toucha di asymptote. Le yona yana ya tla mo re touch di asymptote. Le yona ena ya tla mo re e touch di asymptote. So ka yona tsela eo ke tla be ke khavile eng? Tla be ke khavile pattern ya pele man mo re ba reng sketch the graph of f. Abana. So ya bedi b ba what are the equations of the axis of symmetry of f? So mona na ha ba twa ba re jwetsitse hore ba batla the one with the positive gradient or the one with the negative gradient. Mara ntwe re tsebang ka the axis of symmetry re na le tse pedi and di feta kae? Di feta mona. And the point tsa rona mo ke bokae? Ke 3 e tswang ka mona. 3 is to mang? Ke 3 is to 1. 1 e tswa ka kae? E tswang ka mana. So re na le eng? Re na le the axis of symmetry e tlo tsamayang mo. Ena e tla be le the one with the positive gradient. Be re na le e tlo tsamayang kae? E tlo tsamayang mo, which is the one with the negative gradient. And re tse di gradient tsa teng ke bokae? Ke 1. Ha ile ka mo ke negative 1, ha ile ka mona ke bokae? Ke positive 1. So ke tla reng b ke tse b mo. Ke re b ke tse eng? Ya positive gradient. Ya positive gradient ga tsa re tlo ifua ke y is equal to x plus c. Mona ke 1 yana e positive. Aye. So tlamehile ke thole c. Di points tsena di totswa kae? Di points tsena di feta kae? Ke tsana. E feta man. So mona e tlo ba kae? E tla ba 1 ka mona e ba kae? E ba 3. E ba plus man plus c. Re transpose 3 nana ka mona na.
re thole kae, re thole 1 minus 3 e lekana le c. So mona ebe minus 2 e lekana le kae le c. So c o lekana le kae, c o lekana le minus 2. So equation ya rona with the positive gradient e tlo ba y is equal to x minus 2. Kena the equation of what? Of the axis of symmetry with the positive gradient. So ka mantswe a mang ha e tloa man, e tlo feta mo. E tlo feta mo, e tsamaya tjena. E tlo feta kae? Man ho minus 2. That line. So re etse eng? Re etse e nngwe with what? E nngwe with the negative gradient. Now the one with the negative gradient, re etsa jwang? Re tsa gradient ya teng ke 1, ma tlamehile be jwang? E be negative x plus c. So re etsa jwang ha re tloa mo? Re while x ena ke point 7, ke point ya mo e fetang teng, tla be feta mo. So e tla be le 1 is equal to negative into 3 plus c. Ha transposer e tlo ba 1 equal to negative 3 plus c. Re nke ntho ena re tlise ka mona. Ebe 1 plus 3 e lekana le c. 1 plus 3 ke 4. So c e lekana le 4. So ha se re ngola hantle equation ya rona e tlo ba y is equal to negative x plus 4. So ke re fumana. So re khavile part e feng ya b enana. What are the equations of the axis of symmetry of f? Re fumane here the one with the positive gradient, re fumana e nngwe with the negative gradient. Divide leqephe la ka mono, and then ho bothweng mo e latelang c ba re write down the equations of the asymptotes of f. Now tsena ne se re di thotse pele ha re etsang ha re sketcha graph ya rona. So for c re tlo re y e lekana le kae? E lekana le 1. And then mona na re tlo re x e lekana le kae? E lekana le 3. Ena ne le yona our horizontal asymptote, ena ke yona our vertical asymptote. D ba re write down the domain and range of f. Good. So ho d ba re batla domain. Ka mantswe a mang, domain ke eng? Domain ke set ya di x values tse re di fumanang kae? Graphong ya rona. Ma bona? Hangata ke rata gore ke qale kae? Ke qale mo ho 0. A ke di x values ke tse ebile ke tsena. Ma bona? So ha ke qala ho 0, ke ya kwana. Ke a sheba graph ya ka e teng man e teng man e ke e fumana e teng. Ma ke a bona hore a go enana e reng line ena e tlo tswella, ha ntse tswella jwalo ka mantswe a mang ke tlo dula ntse ke fumana, ka mantswe a mang e tlo ya kae? Ho negative infinity. Ke tle ka nqane ka seteng la 0 lana ke re e teng ke nana e teng. Mara ke fitla mo ho 3 ha ona graph mo e fumanehang teng ka mo. Wa bona? Mara ke fitla ka nqe ho 3 ke tlo e fumana ke yana. Ke fumane ke bona gore mola ona o ya kae? Ka infinity ka mana. Wa bona? So ha ile jwalo re x is an element of what? Is an element of real numbers. Ka mantswe a mang ke nomoro kaofela. But x cannot be equal to 3. Hobane re fumane fela kae? Ho 3 man. So e ya kae? E tloa mona ho 3 e ya kae? Ho infinity. E tlo ka nqane ho 3 e ye kae hape? E ho infinity. Ke yana. Wa bona? Ha re sheba ka kae? Ka ho di x. Re tle ka eng? Ka range.
range yona keng ke set ya eng ya di y values tse re tlo di fumanang kae tse re di fumanang graphong mane. So ntwe ke yentseng ka x ke etsa hona jwale ka y ke so iqala mona o 0 ke batla ho sheba hore ke fumana graph na ke tlo fumana le ho fitela kae ke tle ke re mona na ke fumane ke a thola so mola a go ena ntse gore graph e ya fatshe e ya tswella so ke tlo dula ke fumana ho fitela kae ho negative infinity ke ka side line le ka hodimo lane ka nqano 0 ke man ke fumane mara ke fitla mo 1 mo ha ona mo graph e ke fumanang teng mara ke tlola 1 fela ke tla ka nqe ke a thola thu ya njwetsa hore ntho ya kae e hodimo o fitela kae ho infinity. So ka mantswe a mang ke tlo fumana up until to infinity. So graph ena na ya kae ka negative infinity e be ka nqane ka kae ho positive infinity mako kae mo go sa e fumaneng fela ke mane ho 1. So ka range re reng y is an element of what of real numbers ka mantswe a mang ke nomoro kaofela tse re na leng tsona mara ha re fumane kae ha re fumane mo not x ha re fumane mo y e lekanang le bokae e lekanang le 1. So ka tsela eno re ntseng re kgonne ho sketcha graph ya rona ra be ra fumana the equation ya axis of symmetry, positive gradient le negative gradient. Ra kgona lo ntsha eng di asymptotes ra kgona lo etsang ra kgona lo ba thola domain le range. I hope batho ba iso la utlwisisa mono ke di arabile ka tsona dipotso tsena ke arabile tsona potso tsena na hore ke cover tsona ntho tseo se re tla kopana video e latelang ke a leboha.